Uwiteka Mana ushimwe kandi uhimbazwe ko waturinze iminsi yose ishize tukaba turi bazima ubihimbarizwe. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze uturinde dukomeze kuba bazima, udutsindire indwara ya coronavirus yadutse yazonze abantu, uyidutsindire nk'uko uri Imana yacu idukunda. Nanjye nk'umwana wawe mpagaze mu mbaraga zawe, ndafata mpiri, ndakacira, ndashikanuza, ndahurutura, ndahubanuza, ndahananura, ndabarangura imizimu sitani yose yashaka guteza coronavirus mu izina rya Yesu Kristo. Ndayipyinagaza, ndapuriza, ndamisha, ndashibura, ndatungereza, ndafuherera, ndaturumbura, ndajugutira imizimu sitani yose yashaka gushyigikira abayikwirakwiza n'abakwiza ibihuha mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ndashwanyaguza, ndashwaratura, ndashishimura, ndatikura, ndatimbura, ndasa, ndanuba, ndadiha abadayimoni bose bashobora kunteza gukora urugendo rutari ngombwa no kuva mu rugo mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Mana ukomeze kubana nanjye, ukomeze kumfasha, nufashe n'abandi bose bari ku isi, udutsindire icyorezo, tuzave mu rugo amahoro, tutanduranyije n'abagore, tuticiwemo n'inzara. Mana buri inzara ni mbi cyane, kurira mu nzu uri wenyine ugashoberwa, ukagira umwere, ukagira isereri, ukagira umwera ku munwa, umugore akahukana, abana bakarira. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze ubidutsindire mu izina rya Yesu, ukomeze kudufasha, udufashe tuzave mu mago yacu amahoro, udufashe twongere gukora ingendo zitari ngombwa, udufashe mu izina rya Yesu kuko uri Imana nziza idukunda. Mana wavuze ko turi abana bawe, rero niyo mpamvu mpagaze hano nkwereka kandi niyama inkorabusa ngo ni Satani yo gakora mu ruhereko, ntacyo dupfana nawe yo gakora inzoka mu kanwa, ntacyo tubaza. Iriya njiji yigize mayibobo mu ijuru ukayiruka nayo. Natwe duhagaze mu mbaraga zawe, tumwohereza mu kagera agenda asome nyiri yo gasome impyisi iriya mbwebwe, ntacyo dupfana n'iriya nshomba byuma yo gasoma intebe. Komeza kuturinda umubi wese mu izina rya Yesu Kristo kuko uri Imana nziza ireba, yumva, ivuga. Ukomeze kudukiza uriya mubi ngo ni coronavirus. Kandi Mana nasabiye n'abandi bose bari ku isi barwaye izindi ndwara zitandukanye zitari coronavirus, za malariya n'izindi ndwara nyinshi nk'amaga, gukomera mu ntoki, gutukura mu kanwa, gutukura umusatsi, kugira injwiri, kugira umwera, gukomera impfundiko, kugira umushiha, gukanura amaso, gushinyika amenyo, kwisaidia zagara, imitsi na rubaga impande n'izindi zose. Mana ubakize kuko niwe muganga dufite, ni nawe rukingo, ni nawe muti gusa kuri iyi si. Nta kindi twakwikorera uretse wowe. Komeza kubana natwe rero, udutsindire ingirwa busa ngo ni Satani ho rishwandaritse ku gasozi, kanuye amaso, ishinyitse amenyo, ishaka uwiryaho karya umuswa. Umudukize kuko ari we Mana nziza. Urakoze uhimbazwe ko uri Imana yumva gusenga kwacu. Amen.